Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kawelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
jiwane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren obine kerauhan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam ia ngorahang ulian ama beregan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam ia ngorahang ulian ama beregan Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam ia ngorahang ulian ama beregan
nehe jani mesai ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen aket prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal konde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen aket prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Oke nah, ajak dalam bangsat Kim. Pak! Wah, kalau nggak ada ada lemah nih, Bro. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih.
Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma beken tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pak lukuh pangkiang ngaur kewajiban. Tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pak lukuh pangkiang ngaur kewajiban. Tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Di lagi utang, kondeng di tengah ya boleh kita jalan ya. Namanya tadi, belum hati dia. Bahkan utang itu belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum habis sih buka pintu nih kengken bisa bayar utang pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sangi dang pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang pak. Buang pak, buang. Mengengken utang kan pak? Buang pak, kayang ini bayar, Saya engken pak. Engken niki, diputihkan niki. Mani kau. Kayang ini usang. Depan, kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani kau. Kayang ini usang bang.
ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip niki ciri zaman edan Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip niki ciri zaman edan Aib kok
Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.
Rasa tambang batise metinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Bagesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi dugase maurep nyama brayane maka jangaleng takal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku panglima Yembangan cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima reng sisen idayan pramakawi Bagesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi dugase maurep nyama brayane maka jangaleng takal nyirama layon nadi belilan kanake nyaku panglima Yembangan cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima reng sisen idayan pramakawi
terima ring sisih Hidayah Pramekawi. Udang tusing si malu ngoraheng seton dan beli ngelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Nawang lakar ke kene berjalan terus nane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga jani tu sing jodoh beraman adi sing rela adi nyerah jastung lega sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi antakan tuting subah kena rama dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga jani tu sing jodoh beraman adi sing rela adi nyerah sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi antakan tuting subah kena rama mulian kasta iraga jani tu sing jodoh reraman adi sing rela adi nyerah jastung lega sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi antakan tuting subah kena rama
pelajar Pangseken tawang pedeng lemah Pang tusing elah Pang tusing campah Pang tusing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Cek cara anak duduk Merasa genep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budungan Pakyane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala skala Melahan mandra pelikat bicara Langsingkan di pesu berduga Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala skala Melahan mantra pelikat bicara Langsingkan tipe subodoga Segenep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budungan Pakyane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala skala Melahan mantra pelikat bicara Langsingkan tipe suberduga Bani negat di
pengulun setre ngundang sekala skala melahan mantra pelikat jarang singkan di pesubodokan. Dan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging ngejani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan Ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan Ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan Ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadaknya ekonomi nebuin normal
salon pulang puin perawatan. Man pidan mulih man ngudek kapah gati tepuk melalina kenyoman mulih to ilu jumah pedidian. Kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli. Apa ulian pidan daki sing aja memunyi. Apa ulian nepuk materi jani sing nubodri. Kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Mirip meme sing sadaran kedua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme Ibi me nah manian me. Kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli. Apa ulian pidan daki sing aja memunyi. Apa ulian nepuk materi jani sing nubodri. Kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Sing sadaran kedua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya.
sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sindadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kanguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, dengan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kanguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, dengan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, patine undang,
presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedur ngemi cayan. Tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar. Hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebai sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar. Kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebai sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu meroban masih takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone
selamane kal ngidang kebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston binawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang biaston liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston binawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati.
sanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan kadenan kena nagenya dingin lembu sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara lega ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan kadenan kena nagenya dingin lembu maksa yang iba beli